200.000 maraka, odmah je zaračunao 40.000 kamate, troškove odlaska tamo sam uplatila, tako da mi je ostalo negdje 170.000 maraka. Ali i dala sam mu zabilježbu na kuću na 240. Znači, u startu sam 70.000 maraka zgubila. Ali imala sam zarađeno u Gortanu preko 400.000 kuna, imala sam ja veliki posao sa Jatom jer sam prodavala njihovu nekretninu u Dugoj Uvali, tu sam trebala zaraditi 200.000 maraka i mislila sam ja ću to vratiti lijevom rukom za mjesec dana i sve će biti u redu. Gojanije sam obavijestila i rekla sam da novac od grada još ne mogu dobiti, ali da sam se ja snašla i molim ih da dođu, da im ja vratim novac koji su položili kod mene, koji je uplaćen na grad. U kući je bio, kod mene je bio Marijan, Gojani je došao, njih nekoliko je došlo i ja sam im složila novac i oni su tražili 200.000 maraka, nisu htjeli, ja sam im davala 150 na 100.000 maraka, nisu htjeli i pristati ni na 150, tražili su 200.000. Kako ja nisam imala više ni 200.000, da se imala ja bi im dala i 200.000 maraka. Dali su mi u roku 5 dana, ako ne nabavim 200.000 maraka, da će mi oni uzeti ured. Kako za 3 dana sam doznala da će, to je bilo 2. ili 3. dan, su mi javili da su mi ubili sina, ja sam pukla kompletno. Ko vam je javio? Ne znam. Na sekretarici je javljeno. U to vreme, to je bili 6., 7. i 8. 4. U to vreme Marijan je kakti bio sa Žarkom negdje u Rumunjskoj, a bio je u Zagrebu, sigurno sam da je bio u Zagrebu, da su to oni radili. Ja sam obavijestila policiju, s policijom sam izašla, došla su 2 neka inspektora koja su se ismijavala iz 1. policijske postaje. Imala sam imena, nemam ih, jer sam imala u kući sve zapisano. To su sve odnijeli. Domagoj je navodno ubijen na cesti prema Svetoj Nedelji, jer znali su da ima curu tamo, ne. Došli smo tamo, neka razmazana lokva krvi je bila na cesti. Niko ništa nije znao da se tam pucalo, da se nešto događalo. Ja sam pokušala Domagoja tražiti, nazivala sam ga, nije se javio. On je bil strašno prestrašen, pobjegao je kod svog jednog prijatelja, nije izlazili iz kuće. Ja sam otišla u apoteku, popila sam, kako sam nekad radila u zdravstvu. Uzela sam si, ne znam koliko je bilo, 80 paraksitena, uzela sam jedno 60 apaurina. Uzela sam od noža pištolj, to sam sve popila i htjela sam se ubiti, ali mi jednostavno tijelo nije htjelo te tablete primati. Kako sam ja pila, to sam sve više povraćala, ne. Sva sam se tresla, još sam opalila s pištoljem, pa sam pogodila gore plafon, jer metak je bil u cijevi. Probudila sam se sva u lokvi, onog što sam ispovratila. Došla je hitna, nisam htjela u bolnicu ići, nisam ih htjela ni nutra pustiti jer je policajac koji je čuvao ovu ambasadu rusku, on je čuo pucanj i poznao me i dolazilo kod mene na kavu. Ja nisam htjela otići s njima, bojala sam se jer sam htjela tražila sam svog sina. Drugi dan je došao Marijan, to je bilo 10. kad me je vidio kako izgledam, rekao hitno te moramo zaštititi, danas ćeš potpisati punomoći za čuvanje kuće i mi ćemo te odvesti kod svojih prijatelja. Mi smo već 2-3 puta bili u Umagu kod njihovih ribara i došao je Žarko i još jedan iz Umaga i u auto otišla sam s njima pozvala sam svoju tajnicu, ona je došla, na moj pisiji smo napisali u kući pisiji, jer sam imala i u uredu pisije i kući. Napisala sam nekoliko punomoći i sa autom odmah su išli sa mnom, to sam potpisala u Krajiškoj 2, kod javnog bilježnika i odmah su me odvezli na more, da me zaštite, da me ne ubiju. Punomoći šta ste kupili? Napisala sam, i jednoj punomoći sam napisala, to ću vam sve priložiti, da opunomoćujem Marijana, da čuva moju kuću, da čuva umjetnine do mog povratka
jer je onda u jednoj punomoći ostali je u uredu od Rašić Mila, ostalo je novaca, jer sam ga zastupala pa je osiguranje platilo na moj račun, s time da ja